Za Milana Kašanina moglo bi da se kaže ono što je on napisao u eseju o Stevanu Sremcu, o Sremčevom ujaku Jovanu Đorđeviću, tvorcu himne Bože pravde. Nema u nas samo idola od Ilovače. Postoje i ljudi koji su veći nego što su mislili da jesu i nego što su drugi o njima rekli. Milan Kašanin školovan je u Francuskoj, bio je neprocenjivi erudita, poznavalac naše srednjevekovne umetnosti, tvorac grandioznih eseja o srpskim piscima 19. i 20. veka, kao i romana Priviđenje o životu međuratnog Beograda. Iako je živeo nekoliko decenija nakon oslobođenja od Nemaca, nije bio u prilici da objavljuje ono što je pisao. Za razliku od Miroslava Krleže ili Iva Andrića, Milan Kašanin nije bio blizak novim komunističkim vlastima. Roman o međuratnom Beogradu, koji se prostire kroz nekoliko fabula, karakteristično je delo pre svega po tome što je data slika prostog, jednostavnog sveta, ali i vrhunskih intelektualaca, zemljoposednika i političara tadašnje kraljevine. Iako postoje i Terazije Boška Tokina, Pokošeno polje Brane Ćosića, Oči Milivoja Ristića, romani koji su nastajali u periodu između dva svetska rata, a govore o tadašnjem Beogradu, Kašaninov roman, objavljen mnogo godina kasnije u odnosu na pomenute knjige, prikazuje mnogobrojne nijanse koje nisu prisutne ni u jednom romanu o Beogradu. Oštrog oka, ali i prefinjene gospodstvene i filozofske misli, Kašanin dočarava život građanske klase onog vremena, njihov način razmišljanja, poslove, putovanja, odnose i prilike u kojima deluju. Pratimo događaje koji se prostiru kroz životne prilike nekoliko beogradskih porodica. A poseban kuriozitet je, jedan od likova Kašaninovog romana Priviđenja koncipiran je na osnovu istorijske ličnosti, tada tek pristiglog u Beograd mladog Iva Andrića.